espérant Bibaraiko et Jésus. La Sokotangia, si bête me dit ténè, na itélé, la dometi gangu, ti sacrifice. Mais la sacrifice, c'est ça, la yati, finizo. Mais là, si, kana moi, mais là, si, mon pouvoir, ça sacrifice. Ta bête, mon nazapa. Il va so sacrifice, à ti ténè. On s'arraye à on dometi souci à mon amour. Akitongana kusala. Amuna momeni ngoidi te mosara kusala sacrifice ya tene ngoiso amuna mosali mi mogoina ndobeni sacrifice ya tene amuna mo legidi te mo tambula ate mo lutige sacrifice ya tene mo lutige pe mo encore dans ndobedi kamba sosi afana moni donc sacrifice ya tene mo sara yina ndobeti eso kamo kisara mba so ati ina tene sacrifice ibaso agbati baba ababati ti ngoso na ya di bible ala wara yina mo boko di zapana legidi sacrifice Zapa ga na mbagi tala mingi na legeti sacrifice. Zapa ga na mbagi tala. Lo kali na pokoti sacrifice. Ton so la kon sa sacrifice la sala wa mabukoti zapa. Ibaso Abraham. Na mbeti Genèse. Oba 22 verset 17. Zapa ten Abraham. Fadeni ki beni, fadeni ki zamu koti andudimo. Fadeni ki Sara a aleti mo gagbani tungana. Tunguru nanduzu, tungana mbutu nandoti sese. Mais Abraham a allé dire le soir de Gapé. Abraham a allé dire le soir de Gapé. Abraham a wara gimlenge tengele ako Isaac. So, l'onani, mais allez ni juste d'appartenir à que tabla de si je pense de Libanab. Jusqu'à ce que Abraham a mou Isaac. Ti gotis zalo de sandaga. Ti gotis sa sacrifice ti Isaac. Ton solo gotis sa sacrifice ti Isaac. Fadezola d'appartenir d'appartenir lege. D'appartenir fadezo bénédiction ni kumunam. Iriti mon fadezo a mundo beti sekwe. Ni la lazo iga amlengeti Abraham na legeti sacrifice Abraham asara. Tonga Abraham sa sacrifice a faire. Iriti lo a ke mu fade ndo beti sekwa pe. Mais la legeti lo mu Isaac ti goti yalo na sanda ganza pangba changer iti Abraham a za iti lo fazo baba tia batia mlenge. Ibaso Rebecca so a ke waliti Isaac. Na ati mbeti Genèse 24 verset 22. Rebecca sa sacrifice. Mlengeti waliso lo knaga dati babatro. Babatro tokalo londo di gudi tongu. Tosolo gudi si zoti kwa ti Abraham. Zoti kwa ti Abraham so Abraham a tokalo di telo golomu wali na Isaac le golosi lo lutina bene lidingu lo sambela atene tongana wali men wali sini warandelo ni tenena lo ni unda lo telo muna ni ngusi lo mungulo muna ni fade akelola sini ki akwali so ni ki mwa de lotite ni gwana Isaac ça sambela tu lo unda nzapa to solo ti descend na lidingu lo ba mlengo ali so kaso itilo akiribeka lo bolo ti alwa tene est-ce que ni petu wa men nguni teni nyope mlengo ali so mu tawati basanji so ali tilo so zana sisi amungu atukuna koli janyo koli na yo tetulo anjere koli na ngate merci nzapa déjà ni wara wali joni gangba Rebecca te no unji ape il faut ka ambarata mozo akuru so ko mona nda ngole il faut la nyongu to tukutanga nguni na yati tawati basanji trozo kwa na sisi ti te fazo ambarata so ambaganyo alors que kolisa unda fadnalo ti te lo mungi nguna ni na ti koponio mais Rebecca go jusqu'à ti mungo ti muna abagara ti muna ambarata ti muna kororo ti koliso soit il a des sacrifices on va gesula si fadezo angbaga toucher beti kol ni kol la tiasi ya kwa samla za pa ba wali joni gangba tiro lani warlawa ni la ça c'est Rebecca awara Isaac na legiti sacrifice parce que Rebecca Sarah ya on to beti so sia undralo so ali la te sacrifice dans le wara kol di destiné tiro parce que mi bamo la partie de maintenant mo kwati Sarah ya on to beti so si a undra mo mi bamo mo wa maboko tinza pa na iriti Jésus mi bamo mo wa maboko tinza pa na iriti Jésus Ibaso David ga kota zotungana nye. David kenayati ngunda. Azokwa grisanto itilo we. Baba tilo irilo atene David na timbeti 1 Samuel 17 verset 26. Baba tite mo mu fadeso kobe, mo mo kanda, mo mo mangere, mo mo mapa, mo mo akakpe kaka tik karako so mu loro mo go ba ta mo ni kala leti tiri na leti bira David a mo gwe
David a déquis ta paix. David a dit à papa de non. Kania kola ni kimlengeni. Mon muni ni kwa kana tingundawa. Ni petit accord quoi so kati gakor de petit so ante de motokalope. Même mlenge so ye dati mu loroti te logoyi. Tant so le golosi, le mou ko besona itadilo. Le mou iso ko papa de tena itadilo. Na ati mbetiti 1 Samuel 17 verset 26. David a bando fa des di mando azwa ke sam beto ti Goliath a turugu kwa keto fa de isa tongana ti kolizo. Aïe, Zola petit à rapprocher l'eau. Ah, je crois que David a battu. Non, mais non. Tungana zoa fa kolizo. Nyela si fade bien que munalo. Alors battu notamment fa kolizo. Bien que mon lengue de munamo. Bien que ya mon amouzu. David a battu. Voilà. Ça c'est une opportunité. Tini dit des façons ni gunamouzu. Et là, na lengue de sacrifice David a Sarah. Ça c'est là David a gagbia. Lengue David a encore dans tout petit godi sara mbeli si a unda na lo après papa doit tokalo fadi ti godi mu di kobe mais David a ngara niveau di kobe après David a godi unda tene papa ti unda tene dans tout petit ti di Goliath et soit il a des sacrifices ça c'est David a garoa papa to ga fa David a ngaki na di kobe zo mo lo di kiri David a petit garoa pe bachayi to da pa to kala mbagi di mo akale na pour di sacrifice bachayi akala pour di sacrifice. Du moment où on comprend que le sacrifice a que les questions mou ti tene mo war mo ko ti zapa bi ba mo ko ti zapa so mo ke giso aga portion ti mo aga ta tene na di fini ti mo na iriti Jésus ita itenyen na legeti a yeyati ya kotarati sur la Bible à la temple le sacrifice à la ba mo ko ti zapa a que ton na Joseph a que je kanga en Égypte na yati dadi kanga Joseph a que ka le kimba na yati dadi kanga na Égypte. Il dit bah la Genèse 41 verset 39. Baba na ngoiso pharaon wa suma. Na ngoiso pharaon a gile geti inga dati suma dulo. Amba ga mu Joseph a garani. Atena pa ni inga meningba so ka dadi kanga kalo fa lungu fandati bangoli. Amulo garani a iga fana Joseph ti de lo fagindati bangoli. Mais Joseph a gwenando beti bangoli ti godi mu explication ti mu façon solution. Baba, soit il a des sacrifices. Ni tongaso atenenye. Bien atene tongaso lo undi fada David Joseph appelle te war mabo koti za papa. Baba, nzapa to kagango kotati dati Joseph lo kalena pour sacrifice. So Joseph aga fa dati bangoli so ouais. Joseph atene bia alibi i mwa kobe i batani na yati ti gogoro. Te tingu mbasa mbala parce que bomarega Jarakiga, tosun jaraso kati gazo igoladi gogorozo fasu ikwati siyako beni tene ibatani ni la pharaon tene. So si nza pa fana montacha yiswa. Mbeni zoso na korte Egypte so limina mo akidape. Mbeni zoso na Egypte na capacité ti mon so akidape. Fadezo mola molimbi kwani alimbi moga premier ministre. Bawa sacrifice la pousse Joseph diga premier ministre. Akmbeni india pa Joseph fa go fade di fagi yezo lo undia wa. Peut-être bien petit mo fa ingiza mo munalo. Peut-être bien fait non si dans la kiki mais du moment le gona étape de sacrifice le gona niveau de sacrifice le toucher bête bien faire les autres bien mourir de la positionner à partir de maintenant parce que mon gona niveau de sacrifice na yata iso quoi mon que Sarah biki ba mon côté za pas que toucher moi biki ba mon côté kuta zuti moi que toucher moi biki ba mon côté za pas que si mon ayani na iriti Jésus ida Salomon na mbetite bia ako chapitre 4, verset au chaud à Télénien. Il va Salomon, Goueti Ténè, le sacrifice dans Zapa. Le mois baga, le mois tabac, ti Goueti Ténè, le ban Zapa nani, tout ce le sacrifice à Zapa Ténè, Ndarani ki munamo. Asarasi, Salomon, a Gagbia Souci, Benizo, soit Yingando Tenalo a Ketape. Nia le Saragbacha Mbeti. Le sarak batia bia ti kundi. Ben ils ont ça la ligne Salomon que d'abord bati na legete sacrifice ça toucher beti nzapa ti terrain nzapa zi njoni beti lo atina ndo beti Salomon. Bi ban njoni beti nzapa so a ke tina ndo ti mona idi Jésus. Bi ban njoni beti nzapa so a ke sinando beti mona idi Jésus. Mbati nye isa la sacrifice. Mbati nye isa sacrifice ita. Oh, sacrifice avec les questions à partir bas. Si il tente bien, il doyelo.
Sacrifice à que l'église n'a pas que nous, n'a pas mouni de l'eau dit bas, n'a y a des finis zo. Est-ce que réellement doyer a que da? Est-ce que zona que nan doyer n'a pas gitini? Est-ce que zona que n'a mabé n'a pas gitini? M'batini isa sacrifice ita. Et qui ça sacrifice ton gagné. Ouais, et qui ça sacrifice ton gagné. Et qui ça sacrifice a que dit de là il mutati, il munanzapa. Mamutanti mo munanzapa. Par exemple, nayati lango ako. Ikina 24 ikina bonga balusi na ushu. Baba, nayati bonga balusi na ushu zo, bonga okela mo munanzapa na yani. So il a des sacrifices. Bonga ok. Mon que la tension mo guna quoi. Mon que la tension mo to inani. Mon que la tension mo que siki ta mo sa sport mo. Mon que la tension me tinza pas que ok so il a des sacrifices. Ok là mo guna na yani. Baba, sacrifice et qui ça sacrifice ton gagné. Akete mungo iti munanzapa. Mingi so za pa unda mo mungo iti mo mungo na zapa ton gagné. Mo mungo iti mo duti na belenza pa. Na yati bia. Ayati sambela, ayati dika ngombeti tilo. So ayila dene mo mungu eti mo ti mo la dapa. Ole mo mungu eti mo, ole kiti te mo par exemple mo eti te mo ba télémini mo eti ba série. Adi te mo zatanta sérizo. Ti tene mo mutanti mo duti na beleti nzapa na yati sambela. Na yati yengo bia nga na yati dika ngombeti tilo. Oba sacrifice à qui ça sacrifice ton sacrifice à tes goy. Sacrifice à Christ, il faut mon goy c'est mon sacrifice. Parce que je dis goy à que Zozo, mon sa goy va faire des hommes kambag mo. Parce que mon que tambou la paix. Mon du dit mon la cuisine à Ozo, ingo mo gaginamo, savon mo gaginamo, ngou mo gaginamo. Yé quoi mon petit londo dit tene mo go mo ina pe. Londo mo zo mo go mo so il a des sacrifices. Baba, à que tene mo et mo que ça tonzo, à que ça si mo que tambou la. Baba mon tumba goy na terrain mo dit place à quoi. Baba sacrifice à que tu tenais mon sara yeso on te beta yeso ka mon abudi sa mon. Baba sacrifice à tenais à quoi mingi mo la mon sara. Au lieu que mon muga ni quoi mon zaki na mboko dizo. Baba mon zaki azula que ça guina wa e bidi mo digiani sacrifice à so sacrifice à ton père sacrifice à que mon la te mo diamba que tu lini. Yeso zaka sa zo mo la mo sara mingi a ola. Baba sacrifice à que ton gagné. Adi tene ne dadi za pas que ça coucha. Agidi ko ngona église dimanche à bedi du di place à quoi non. Tu du di bon, tu kiri. Ça pengo ti gongoni non, ne yadi dadi za pas mo gozo. Kwa ti yela mo sara danye. Hein? Za pas muna mondara, za pas muna mongangu, za pas muna mo kode. Yeso za pas muna mozo akredite mo muni mo contribuer na avancement du royaume de l'église. Donc za pas mo joni go. Go zo mo ke tena tenezo. Tite mo ebia na chorale tite mo mungangu na église mo aba nzapa muna mo tite mo inga tisa mbeti pendre ali mbite mo mu sa mo mbeti mo mu mo sara na ya église tite ne tu sois il a des sacrifices mo mbeni tant tite mo servir nzapa que tite ne mo go na église oui soit que sacrifice aussi go na église que sacrifice parce que mo zambe na ye là mo go na église mais tite ne zo to nga mo za mo go église avec mo sara encore plus dans dometini et na sara ko plus nglasi Mambo kwa tinza pa a quelle localité mo nandoso mo keda. Baba itene. Baba sacrifice anye. Sacrifice ita a kiti tene molango yope. Et puis mo zingo yo. Baba molango yope mo zingo yo. Je sois ça sacrifice le lango mingi ape. Mais je ça sacrifice ape ni fatigué ozani lango si. Le lango jusqu'à mutianga tu ayu. Non. Sacrifice à tete mo londo. Baba, mo ke lango parce que lango ke soit kenjere. Lango ke soit push monte mo ba de bubu. Mais monte mo ba de bubu monte. Non, mo ke londo ti tene. Mo saraye so a onga mbuche suka mo ke sara. Mo ke londo la d'après mo go école. Baba, dis ce soir ça sacrifice à ko ngona école. So il a des sacrifices ti tene mo préparer mo ke amener ballon que dans mo to di jouer. Duti ngona kora que dans soit kenjere. Baba a joué avec dans son dote ça avec mon zani tene mon gwe mon mandambeti mbadi didi mon soira tene sarango sacrifice mais toi ça sacrifice maman toi ça sacrifice n'y a rien maman n'y a rien sacrifice par exemple tu tene mon bona quoi
Mama, mon bois quoi yo. Mais moi, mon on est en retard. Par exemple, Athénéen, quoi a commencé à 15 heures. Même moi, mon esprit de sacrifice. Mon côté, on dit à 15 heures après, mon côté, on dit à 15h30, 15h30. Même aussi, à quoi comme a commencé à 7h, a commencé à 8h, on doit s'y à 7h30. Et puis, on dit à 15h30. Donc, mon bas, a quitté moi ça plus dans d'autres choses à mon amour. D'autres petits chefs, mon amour. Et à ça, rassi, ton gars, tu as choisi la zone. A gardé ce niveau de choix. A que mon là, si, mon côté, je tiens, mon bâti, parce que mon esprit de sacrifice, si mon gosse, je dis qu'on est responsable, l'esprit de sacrifice. Du moment où on commence à sacrifier ça, à la base, il y a des finis, Timon. À l'engo, ti gango, kotazo. Et à ça, c'est là que yo, mon frère, c'est un douzou. Il y a un sacrifice, il y a un sacrifice, et que wara bénédiction, ti ngo inango, et so Abraham Masara. Abraham Masara, ni, la dit Genèse, verset 18. Il dit Abraham, mon Dieu, c'est quoi? Binala, il était Abraham, il a moins battu, il était Abraham. Il bat Abraham après. Mais sacrifice sur Abraham, ça tu m'engues trop. À ça, c'est le wara bénédiction. Ti ngunangu punapu, ti ngunangu punapu. Il passe sur Jésus. Sur le yé gâté qui n'a d'autre qui te croit. Ti sacrifié vitilo. N'a dit Philippiens 2, 9 à 13. Hein? Le gal ti cuit, le sac t'es le kete, ti gote sacrifié mbati inamo. Là, il dit Jésus, il dit dans d'autres, c'est à que manquer chaque seconde. Il dit Jésus. Il dit Jésus, et sacrifice a changé, sacrifice a changé de positionnement. À partir de maintenant, parce que mon engagé moyen de sacrifice, Biba position, Timo a changé, il dit Jésus. Biba n'a pas changé position, Timo surnaturellement, il dit Jésus. Dans ce moment, sacrifice a dit mon kati sigi, il dit Jésus. Coopération, mon sacrifice a dit Zimon a dit coopération, il dit Jésus. Garde sur la sacrifice a que sinadi finiti mon il dit Jésus. Ita njoni di mo quoi avant de terrain pour côté sacrifice. Ngiati mo avant de terrain na yadi sacrifice. Mariage mo avant de terrain di sacrifice à Rebecca. Baba santé di mo avant de terrain di sacrifice. Bango njoni di mo avant de terrain di sacrifice. Et façon bi ba mo parce que mo engagé sacrifice ayeso mo kunda. Ça pas que muna moni na il dit Jésus. Njoni fade zapa bataille na yengati poko ikisa pepeti la ki émissioni espérant imbala kurati mabe fade ki témoin na dit Jésus ciao.